buhanggu dang muriki mata bayi itinda bata patua mangarangiango rukuna na pameringi iti la kanal YouTube YKB GKI TV. Bandeta dihana pulna miri malandata mayang. Domiri ala amama maninggal la awa majanga. Larehina yena buang manyagala pating rongu na pulpia kali panaumu. Ya batuna mata romiri konduk tunda kipermawar kama dang nangau matuamu. Hilupang dang pawelieti ma bamakataku ya napul na pramuma. Latamu na miri may miri okeritu napul na maluri makarai ko do miri ala amama maninggal la awa majanga. Amingu. Ang buang latamu na miri okeritu napul na padihanda larehina yena velingu lambu kuwasiatu na pingina papiaka ngaha daka lara tumu bau hukungga pamalangung hangau hakambulu hiwa lamata nom kambulu lupa lamata pitu kambulu lamuna na hamuma bau hukungga kaku tandaha na pawangu pawangmu kaku karada kunja dabuat tangumu lamata pitu kambulu hauna hangu latamu na mirio keritu baberi tau maluri nainguna banda tambuhangu a paluri maila na hamunda babana muda nagara yehi dangu janingu ehingu nuya na pakia handa na luri yuta na tau na pauaya na tambanguna ruku damuna na pamuda wana naho baningu bai karioku na pamuda wana bataluri ya katake maliru online wa pabajaru marau ya kana peku kata padoya kana rihimuda takanda bundaba na la pamuda talangana kaliningu mai handuka pangalanda na pahanganda naluri na pahungguna na matuli ya na huratu pamalangu da lundununu a banamuda ang umbuhang kulatamu na imirio karitu ningu mai tau na makali anga na makambaliku ruku na nyuna na paakanya dangu na kareo kupanyuanga na pakaliwundananya nuna kabunda manajaya na mapawawaya na marabadau ya pakai balarihi tumunu ya hiwana nyuna banapani kanadu imiri banahamu dangu banawunda mahamu nahadana na hukungu na haruigu na pahungguna yaya hinangala papinya bana kali hiliru welingu laimiri lamata nongkabulpituna banda dihukunga ku kali hiliru takanahu kata undungunya ka nahupu limu nahrui na mandamali bawana na tau na makambaliku na ruku na nyuna ya hina lua pinya hina pabeli ngubeli la pareta na himiri ang buha gula tamu na himiri okaritu mahamu ya na papiaka ngulharui na pakalihungunda jadu yaka na ila na napawai la rehi tumbu na harui handuka la lurinda da yang ngalangu anda pahinggilunya mata kata-kataku maayabade na papiaka ngununa duma na pawai mata wanyuta kata pangada belinya ya kanggaraya na pawunda nanda himiri dangu pamalangung da ruku hamuna imiri banai ngumana amimu malut hamaya malang pendo malangung gau do miri ala ama maninggo la awa majanga halamanya kala peting rong na pulpia kali penau dotundaki peramau manu arukama dang nangahu matuamu hilupangu na lurima pamambuhangu lapo hutu hairanya na tamu na miri keritu makarai kau do miri ala ama
manikol awa mayakan. Amin. Ang buhang mula tamu ni Miriam Kerito, hupuna laya na pulong na padihanda larin na yana. Abu marua badu lapa like, subscribe, dan umatawa. Bata pangalannya na padihanda larin na yana, lang buhanda bunda badaka. Na tau na mapawailay miri, dan na marinjungo lapa tanda ya di Miriam Kerito. Kanado, nyuta bata marianga pandulangu, ladalu bata buah baru ya na pulu na miri. Dan ang buhanda la YKB matawa. Kanapa purunda, way mangulu, way maringo, velingo lai miri Yeho Kerito. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.